Halo teman-teman hobi dolanan. Wah, ada 4 Vespa manual teman-teman. Ada panda, ada baby shark, ada bebek, ada sapi. Ayo kita mainkan yuk. Caranya kita tekan kepalanya, kita lepaskan. Waduh, nabrak. Kita tekan lagi, kita lepaskan. Wah, nabrak semua teman-teman. Ada kardus besar sekali. Isinya apa ini? Kita buka yuk. Yuhu, mantul. Wow, ada ondel-ondel naik pick up teman-teman. Rame-rame mau pawai ini. Ayo kita arak yuk. Sebelumnya kita kumpulkan dulu Vespa manual kita. Kita masukkan kardus semua teman-teman. Wih, ayo kita jalan pir. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk, kemana dia? Waduh, nabrak apa ini? Ya ampun, gimana ini bang? Wow, ada kumpulan ondel-ondel ulang tahun teman-teman. Wah, ada ondel-ondel naik bemo. Waduh, ketabrak ini. Wah, mundur dulu bir. Wah, ini ada ondel-ondel naik bemo teman-teman. Mantul. Wih, keren. Wit, yuhu, yuhu. Wih, ada ondel-ondel naik bemo. Keren. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada kue ulang tahun. Mantul. Wih, warna-warni. Kita matikan dulu. Kita masukkan kardus teman-teman. Wow, ada Yaya sama Boboiboy teman-teman. Wah, di belakangnya ada ondel-ondel besar sekali. Warna putih teman-teman. Ih, keren. Kita masukkan kardus. Wow, ini apa ini? Yuhu, ada burung. Wih, ada burung dara teman-teman. Warna-warni. Mantul. Wit. Wah, kita masukkan kardus teman-teman. Ada telur warna kuning. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu, adanya babi teman-teman. Wih, ondel-ondel bahan kayu. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Ada telur lagi warna merah teman-teman. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Wih, ada ayam. Wih, ada mainan ayam teman-teman. Mantul. Wah, ayam jago. Masukkan kardus. Ada 2 ondel-ondel di dalam botol teman-teman. Wih, kecil-kecil sekali. Warna-warni. Kita masukkan kardus juga. Ada ondel-ondel solawatan bahan kayu. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Ayo kita pawai lagi teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondel. Mana dia? Waduh, nabrak apa ini? Ya ampun, gimana ini bang? Wah, ada kumpulan ondel-ondel ulang tahun lagi teman-teman. Wih, ada ondel-ondel naik becak motor. Ini ada kue ulang tahun. Wow, ada ondel-ondel biru besar. Kita ambil satu persatu yuk. Ini ada kue ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mantul. Kue ulang tahun rasa coklat. Ini cuma mainan ya. Kita masukkan kardus teman-teman. Wow, ada ondel-ondel naik becak motor. Wih, keren. Wit, yuhu. Wih, wow, mantul. Kita matikan dulu. Ondel-ondel naik becak motor. Kita masukkan kardus teman-teman. Wah, kita turunkan dulu ondel-ondel naik pick up kita. Ada banyak sekali teman-teman. Ada ondel-ondel warna-warni. Ada ondel-ondel hitam. Ada ondel-ondel kuning sama merah. Ada ondel-ondel solawatan. Ondel-ondel warna-warni. Ada Abang None Jakarta. Mantul. Ini ada Poroyani dan Abang Rojak teman-teman. Kita masukkan kardus semua. Pick upnya. Wih, kita masukkan kardus juga teman-teman. Wow, banyak sekali nih. Ada mainan. Wih, ada penguin joget. Mantul. Wit, yuhu. Wih. Wah, kita matikan dulu. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada telur penguin warna biru.
Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Wih, ada ondel-ondel gemuk-gemuk sekali. Warna-warni rambutnya teman-teman. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Ada ondel-ondel kotak teman-teman. Ondel-ondel pixel. Mantul, mantul, mantul. Wow, ada Bobo Boy warna kuning. Keren. Masukkan. Wow, ada mainan burung teman-teman. Wih, wih, wih. Yuhu, yuhu. Wah, ada burung warna hijau. Ini ada ayam. Wit, wit, wit. Yuhu. Wah, bisa jalan teman-teman. Mantul. Ada ayam jago lagi. Kita masukkan kardus. Ada ondel-ondel besar warna biru. Mantul. Kita masukkan kardus juga. Wah, ini apa ini teman-teman? Wow, ada hulup bawa tembakan. Wait, mana dia? Wah, kita ikutin teman-teman. Wih, nembak apa ini? Wow, ada bebek warna hijau. Kita tangkap teman-teman. Pelan-pelan, takut kabur. Wow, 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 wow. Wah, kabur. Nabrak apa ini? Wow, ada ondel-ondel kembar warna pink teman-teman. Itu ada ondel-ondel belang jatuh. Wah, ayo kita rakit kepalanya. Kita ambil dulu bebek kita teman-teman. Wih, dapat bebek. Kita masukkan kardus. Ada ondel-ondel kembar warna pink. Mantul, mantul, mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus juga. Wow, ada bebek astronot joget teman-teman. Widih, keren. Yuhu, wah, mantul. Kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Ada telur warna hijau. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu, ada ondel-ondel warna-warni sepasang teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Wah, ada ondel-ondel belang jatuh teman-teman. Kepalanya lepas warna merah. Ayo kita pasangkan yuk. Ih, keren. Kita masukkan kardus. Wow, tangan apa ini teman-teman? Wih, wow, ada ondel-ondel besar bule teman-teman. Wah, warna pink jatuh di sini. Wow, besar sekali. Mukanya putih. Wah, alis bule teman-teman. Ayo kita dirikan yuk. Wih, mainan kita satu kardus penuh teman-teman. Wah, ondel-ondel bulenya sudah kita bangunkan. Seperti apa dia? Ini dia teman-teman. Yuhu, mantul. Wow, ada ondel-ondel bule warna pink. Keren. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Oke, udah dulu teman-teman. Nanti kita seru-seruan lagi bareng Hobi Dolanan. Dadah teman-teman.